Yamuakwaba, Mididi Afia, Amankwa, Tamaklu, Health Tips, Wobejum, na Ocean Wiki Munkomo, Amenorrhea, Yakasa Fahu. Neneno, Yababa Beshe, ne said a dog can put them signs and symptoms and Okradi Hunudada. It's here to so yet Dr. Duboatin, Endpoint Homeopathic Clinic, Kofarba, na Adom Commune, Jumakuno Sunti, Editimidisa, and Community, Bribiano, Ushiane Ad and Obe being a number, Yafa. Now, who do now for now? Overjoso. Dog Yamuakwaba. Mejosa. Yada sepa Amenorrhea. I said they are out aboni na to factory. Na for yenhwe signs and symptoms and also. You meda say. Ye kasa Amenorrhea no a de yakane na wotwe mu nyina ne se oba a ono a wonyem, ono a wonu menopause. Ono a enyi na wode ntontwene. Na nso so oba no boso mebeso na wontimi nya ne menses. Ene ye beka se wanya bibia ye fe ne se Amenorrhea. Na Amenorrhea na ya kire mu se umu ahodo mienu ye wo primary Amenorrhea ye wa akola bi wo ho a wosiso no no wonya ne menses kora da ene ye wo obi wo so a no no wosiso no wonya menses ne bi da enso so enne bibi nti bi kwa obi wa wo ba akwa na mienu ana miensa enso enne no bibi nti ne menses ne ema biem ene ye beka se wonya bi efe secondary Amenorrhea ena ye kire se ye sa so enne nkomo a pese die no eye se obi a obenya Amenorrhea no ade be ne na da adi ena wonya Amenorrhea no so kra no so a ede na be kire wo so wonya Amenorrhea first of all menses ne ba bete akwa ya na ebonka ye kakra Okay. Obo se oba ne menses no obu ha bo se ka hu se menses no ka bosumi bia nkeba afa wo hwa menses no etimi teko within bia be se obi betimi bia be se menses ni timi delay bia be 2 weeks to be 3 weeks et obi wo ha bosumi miensa no wonya menses no bia be 2 obi timi nya menses no bo se ka wo expect menses no ene emma 2 weeks or 3 weeks time sana menses na ba na eba so abo se ni mu no tun na eba wo ne dodo no an ka first na eba no yes anet se ka first bu an ko nya no be 7 days 8 days 5 days and na obi de na eba na bia be 2 days kete scanty flow and obi wo so kan ebeba no wote yawo no a obi bete no wotimi se eye more than first se ne city no na che se ebo nka ye and obi wo so na menses na eba moja no asa de adi nsuo afrem light. Very light. So, and no sa na ebo nka ye se. Eti wotanya irregular menses ya. Na just menses no, ta me pe na beba. Wontimi ntame o menses no. Bosumi ba kwa ma ebo nka ye se wo bedu star stage na e fe ne sa Amenorrhea no. Eti ebo nka ye. Na mu ye kase wonya Amenorrhea na de ye na se at that point in time no menses na makora. Okay. Eti obi betuma tena se be 3 months 6 months. And then you qualify, say, a bit my case when you be a friend, say, Amenorrhea. Okay. And into no, basically, no signs and symptoms, no. When in normal and pembe no, a headache, it's me a dano, when you be a first Amenorrhea. Nasaya, dear, you do endpoint to me, Homeopathic Clinic. Yasu, you be a said the was spin test through shell signboard, the Watema Committee 22, the Okumase Chronoma Buen here, Takrade, Ziama, any nano, Sadia, dear, you can once me, a man in now bar. Scan no free this week what and can so with me bar scan no I buy the machine be see why I say tram for me na free lab no na 300 Ghana cedis buy endpoint ya e beti my amount but ya dey be how bia say ye stroke say ye wo ahode na aba form say wo pressure eno nyina so ya de ya yehwe etifa number no na ya de how in particular no ye ntimi nka wansem no ene me twetwe nkomo e wo ho number no 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Yeah, that's it. Dr. Duboatin, yete no enkano china sabre ya 5 minutes. One say yeje. Ni etie na boye free Monday, dukosi Friday. Tie day ya ebeboa. Titie ni ye ochina so bre say ya no akan ye ho. Na de abro endpoint Homeopathic Clinic Adom and Adom Komo Ebro number near 0244867068. Ohe screen no eswa da ho na fi wa fredo na na to aso. China kwa hoden wo ho a ebesa to aso.